much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so e na ye de bremu one God nie the only one God in GH eho na da bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo a mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH kra. For me, ma obibia aqua strong called the battle man GH. And then Muniaba, Moson for Mexico, in some other training or my mo, and I'm the Baba some more. A year in some much less I did turn a pie, and a day pie, a brandy, and it didn't this Sammy. I just a war production, Madonna, Nimon, a second thing in Kosua, then send me Abba Tuja. Now, in someone who stress and I was sick, and I just a honey pie, a brandy in some walker, and one is a one no. Now what can C.A.C which I say you wanted to Christ apostolic mo. Now what name wa benye to the extent of a elder a year asafimo. Now so maybe a chemono a cobasa walk year program a TV station na and no na ordin chia cassie a comma Reverend Obofour na and wetino I say or no in a Insta be bawane a sorry in temoa. Now what dream one want to Okoba senchane chino eye asafo C.A.C no pamono just a woman sakena na wono wantana no e na woko enim e na company fo nanim kobisa asia se ne asia sitia na enchiremu a womo de ma ne se da bi eye osofo Reverend Obofour na okotena eye radio station wo boni dinchi ano no womo didi se won free Awurade na ena manunti na wono andwe wo ehu se won fie Awurade na okobo ni din ewo no eni enunti a na kire se C.A.C asafo no de epamo no na eno na wo ka de a kire wiase fa ne ne ase like C.A.C asafo no o man hwehwem kire se o man to omobo uhwe se ne nkire mu opa kire se ne isi kwa no na kire se nya ade a ise fata efise wono no watena asafo ni mu acha nkasa 15 good years kire se enye surprise na ese wo mu di jane kwan ana se enye sa kwan ne so na ese wo mu di jane kwan na etiefo ne ahwefo mo ma yen show ene da ya be as a nipa da se ne akasa ya ye too judgmental won say ya na asofo no mo ye nipa te se ya enti se dan ni da so mo fom wo kwan bi so ana mo chia wo kwan bi so a aya na dodo na conclude say wo mo free nyame ena mo ye fake ena mo ye say asesa ena kwoto ye ni akofi nkoso ono so ma wono jira ne jina bia ewo C.A.C asafo ni mo na dodo ni susu se san ne ye ni de mra so se ye Ghana man ye jai chese ye kasa dodo ye pe we free nyame pe na ebu atan nyame pe ene nipa wotumi ka se we free nyame ana we free nyame na wo mo gidi se ye ya anfa ye pentu mampom meka anka se we free nyame ana we free nyame na ye jai me nyame ye na ade a se ne nyame aka na asem se ade bia ebe ye bia ya ketua wo ho no ye dan ya aba no mafi omagua no omo be fifi so aba etwa so aba that means se won free nyame a onyame de aketua ese san nipa ne de beba no se won free nyame so a onyame de aketua so a ese no efata no ebema no na ne ebeba ne se asafo bi be sorry asafo bi se won free nyame nti na ne member ekobot se wo sofo ni din penti o si da bi ene ya yiwe fi poster wo ya pam we fi asafo no ma na kire se omo gidi se sa mpenifo na wo mo yesa men so wo ma anye di ye na ebi mu so e di o ma dwen kire tuja se se ne si ko no sa na tie adenti na wasafo a wutim na wakotena radio so a wantimi anchia asafo ni mpenifo wantimi anchia asafo ni members titi je se asafo ko no na emo asafo foforo na wutumi di nchia kase ma no na eno na branch no so chiechire mu ko se wono se si adwumedi a wodi ni production a woye no ni
beginning ni na Reverend Obofour nia wo pa kire ni say Reverend Obofour kana bra bomo and the wabedu and so wono dia ba bedru no every say mra was starting the production no the capital what they started you know Reverend Obofour and this capital no and the man oni pasa o abra bomo a wo purchase so rate me fina enye yie se na sitie bia inni dia wo de be man no so this ani die no and the man essence na mo so and sorry C.A.C na ono kofi nkoso okono onya tight e de koma wom eti ono de wenye se wanye di yie onim nya wo gina so a ma wotumi na odi acknowledge Reverend Obofour na safo na wo de mo nso etimi enya omo nti ase na omanfa enyoma antutu ne eto ekoba se wo free C.A.C mu asafo C.A.C asafo we free mu e wo mra na odi ni nsemo tuja ni etiefuo ni ahwefo mu hwese ne nsem yi ko ya se abrante kofi nkoso ekobo Reverend Obofour din echi anu nti na asafo kese oye elder momu etimi repa na no mutimi yi ni free asafo ni mu na sa ne na nso se abrante asemu ache se abetwe mo nso asa akotena interview ase na wodi sa asem na kotudwa ebo C.A.C fo echi no eno so se na esitie bia wadwenkyere ewubenya adwenkyere bia wo na de ato your comment section wo de amaya fe won subscribe and so na bo mo na wa subscribe se na be ya too much GH fi de ka se dwumedi be beto so no won so won sabe tumi akabe no wetumi akere wa adwen ene de ye munua ba mo so fo mesika na think it awon yi be so mo ye wodwuma ko bi so so a wo mo so ma se a me pese me do metu ja ansa na me de ma no si kra mama Juliet Ventures ba se oba wo pese wo kitchen ye fe wo wura wa na che so dwumedi akodi wo no wetumi awie ne ntam de a my dear friend, my Juliet Ventures don't provide the other necessary equipment. I will hear what we're catching. After loan master, almost do one by pay no promotion cost on the answer government worker. Within 24 hours, on be processing will loan amount or how be any. Then ya say, Ube ready no for loan master number. Now our friend, it's here for a high end with the Mubesida, your best son, Asia Macron. The major prophet kun chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura too much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much GH me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me kam woni hwe too much GH mu ye too much na me so me I'm on fire. Too much GH. Me did I say Japan. A prepare and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody dey bia. Me da ma say love you.